Kadhosha mwanya mnono tuboko na kanyaga kwatane abadu kiendeto chieto honi beto awini wa Kengero na mwananilia wetu wa madhithi otukobwerwa ri Purity Richard ya muya yarato kudhuranirete rwari Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Arimi bamechimekoro kuritira thirikari mukana yo maandamano nyuma ya bonus kwina mana chiringi 10. Joseph Mtomburo otomeria kururokoro angiro rwero rwa kanisa MCK ruraro wetwa Global Methodist Church. Gavana Muthomi Njoki na mubunge Patrick Munene kuremwa kuwatanire iguru ria wakibwa thoko ya Chera. Na kie muremi we omekyo myakietu emureka kutherema kiurimi bwa mbavai. Ngakwato geni orengi na kiuria getu ntukwerwa retwe kuria maoni yaku yare kweguroria mauri ya bonus ya mayani ya mwaka yo. Maoni yaku yare ko eguroria mauri ya bonus ya mayani ya mwaka yo. Rikana kwethiro kiaraniria abatu kulokira namba yetu SMS ni 2357823 578 na kinyaki mitandao yetu Facebook Wero TV twe live no umbe kwethira wetu tire choke yaku na twatiri tukithomo burande tucio tukinyila methene to yandeto tukiambiriria ni ati arimi bamayani mechime kuriba tariretie kuria kwanirwa kwa nyuma ya bonus kwina mana chiringi 10 bakirirwa kuriwa na chiringi 26 harimi bana muthori batariretie mukana yo piumia bieleke thirikari bakiendo kinyanelwa kwa wirane aburabo ekirwe munini wa rais bwa kongela chiringi 6 bonus ya mwaka muthiro bawete ethira kirero kyo gitithira ikithikiro bakethira bakibangania maandamano ya manene ya bura tutarirwe mwandiki wetu Wandeto John Biga. Imeario ya munini wa rais wa Profesa Kithure Kindiki amana mubunge wa nterece tiganezi no mporo mtu aburi bagiaragiria mantu megere na thina ya arimba kimarake majani nterece kiwana ke majani ke michi mikuru tigana east watu ya michi mikuru kuna watu walienda pale managers and officials wakaharibu pesa ya wakulima wakakula hadi ya 1 million. Huyu Paul Waburi aliletea hiyo tatizo, nikaenda Nairobi nikatumia njia zote nikaamrisha DCI washikane na hao watu, na sasa hivi imepatikana ile pesa ambayo ilikuwa imerudiwa ya Michimikoro Tea Factory. Imesemekana wakulima lazima warudishiwe pesa yao 101 million shillings. Arendele mibake wanda bakiaria bate kiwandani ya kuendelea majani kia Githiro ntere oni chatiganezi bakuwa ngono ino chiari cheka mangura nto mwankira uchiringi nuthandatu kuirekana batachi ona kinyancherechere nto bakurigara imbino nto tongere bau bari baire baumbire kwigwa bakeneri arimba majani mwankira gubataumbe kwigwa bakingia gwirane bwao mwaka muthiru turare wa chiringi 35 na twekutheta twauria ina mbeca chetu iraitire mwanka ofisi ya president ile ya maua ile ya Meru ikenda batothiatira mbeca hii vice president kende kiara uwa mbeca ile chiringi 6 na mbeca ile kuonekana chonzo ni milioni 131 itororia thirikari rarara ya retio rongo kende keimbibi otoma wari orongo bwena mporo iboro tithirite kiara atongere baba bathurite batongore tumubunga wano mporo mtu aburi bagiba kurigara imbino ntu atako bathetera kinyamara ni yeke bakuthina mbere no kurukira na lende banenganirite biumia biere mbeja ino cio kumba kuba baginenkerwa cio na gwa kwithura tu bakarutha maandamano makire kenda bakanenkerwa aki yao umboro ndego ratereru ari
tukari arimi ba mayani kya kwethrote turairi chiringi 6 nyume chumye biele ona kendreke oku okoro kinyanto gwe mayani chiringi 6 itamba chungu ma county neto mandegu mbona sia 35 ndalebere endere yenda lebere nyesa itu ende nyi inkwari nyante gubeni gari oni ko mbere ramporo nanda iri pesa ziago oni nonto dai nyamba na zigara na merenge ya chiringi 26 kwau toba kanya ende umbie ge abaza ba ko mena ndia zeto zeto mebuto unyamuntu atone bya kore nyambaika chiringi torei muntu atone bya kore nyadurubare ere nini kabicha durubare era nini pio kato kwa rioma ne chiringi 50 Pato twena ntoto zurete para batu akilizete pabuleta kweza bakirira na iria mona batwe especially ya MCA otere enda kuthikira aremi neba ibenyeletwe kiripotera ntho cia weru kuma ntere cha tigene stimbeta wa John Thiga. Uraware presiding bishop wa kanisa ya Methodist Joseph Ntobura na tomeretie uchiarwa kwa rwangiro ngirura rochieta Global Methodist Church. Ntobura ariwa kanisa ya Methodist era nkoro nethiretwe kiwatambaru ndugu ati kamumbire yomwe Ntobura butewetaniria na mwaritani ya Kristo. Dennis Mugendi gatumenyethie cio na njire kinyanirite. Virankwenda kwa announce narua ni movement yumweru yura yoambiririe nara America 2022 May nondu bokureana na mantu ya maingi kana meyera yatonyere ndene ya makanisa. Ni askofu munene wa ugatene wa kanisa cia Methodist Joseph Ntobura asumirite gutumiria mwito jumweru jwa kanisa igwitwa Global Methodist Church iria akwathia musingi jwayo ni gutumiria ruteto rwa Murungu ruri na uma rutongeretwe ni kirundu wa Mwathani Jesu kanisa irungamirite utheru. Antu babaingi rira ndari mutongeria wa kanisa ya Methodist ibathwanagia nini ndari thina ya kanisa eu na indabairire muthiene nkiumira kabisa kiumia giakwa kia muthia kia March 2023 I think kiari tariki 26 nkirura kanisa ndene ya miathene synod indaberire antu ibaumburia na kinyani ndisaya ya antu babaingi twithira twina kanisa itina into na itina mbecha kanisa irungamite ndene ya utheru kana utheru wa nkoro kayoira twita holiness in the church na nio ira mwathani kinya twithira tutaiye igitarira ni atia kwiyite okara mwathani na arayanire movement ya Methodist yungwa yura yuan John Wesley na baraba bamithingatite denominations nyingi aja kagwata ugeni ya Kristo na antu bonde kirimwito juu na kuga moroto ni jumwe gutigira bakonokia mioyo mingi na kuona moyo wa Kenya na Kenya. Kanisa chia Methodist chiithira ireo ikaria ndendi sect idena inya ya kirundu mutheru na itena mwangio kirundu mutheru na ugategera kanisa nyingi ira itwire ile makanisa ya John Wesley kaya Wesleyan movement ya maingi ya karite ya ndendi sect tondu bu kandaronere antu nkira kabisa nontu rira ndi mutongeri wa kanisa ya Methodist inda erirwe nguthithia mantu ya maingi nguthithia bu na bona ya nindari thina na tondu bu ndaraua ntiitetera ondu yara yonthe baragi marongo mwene nya Murungu engo antetera na mwankane au inkuona antu baingi ibonete mwathani na nteterete na tondu wibo ntumbiyite endi nontu antu baingi ndene ya kanisa yetu ibegiri ndene ya box bakara irua orongo aki na bakaithira batiumba kumaragu na minister amwe na bishops bakairwa babwe ngwe nuri une akumenyera makanisa yenu nara nthi bwichwa baiyita mutu imutu bauchwa endi batina ubatu bauchwa ngwe ya mwathani kakurita ngwe ya mwathani tondu bu kanisa era turetete na twalaunchire recently mweri-ini yuyu wa September 2025 yuritwa
Ngulubo Methodist Church. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru. Munini wa spika mbungeni ya kaunti ya Meru uranowe MCA Wanjia Mwenda alina menereti ya KPLC akiwa iba kuthangikia customer na njira ya baitira stima gutene tomina boretie kuthia taira ocho njira njia tia kwaranire na customer na kwithira bakimenya bora bombekia utethania hantu akugia mpwe cia wita stima kwarekia kwithira gukiumira kathina kanini. Marion Karugi na tumenyithia shona njira kinyanirite. Mbere onde thai na tiania antu baitangiro stima kiolelolela na itukwenda buria wethira wabutumiko yo panishantu ni MC Wanjia Mwendali na uranowe munini wa speaker kire assembly ya Meru na asiumirite na muthuro na kuonania omi mutwe ni rwangiro kinyanithia po mainya ni ro Kenya Power nonto bako itangira kariba yembe na tiania stima ben na mwiwatililio stima ikasiekeri na njira ya rungu stima kuitanga ukamata cables kuitanga transformer boitasho tukwenda kumenya nabo kuruta power ile na tu ukethora be na makosa ariria nto bagwethiro kintu kitwa civic education bwena customer care department nontungu inyingi antu babonde bakilukira bamwe batamenyenya baekero stima nonto baekero stima ikashos barabara ofisine cienu number 3 kinya kashos bana boy bora bairi obaritangui ibukomea Kenya thina ira twenio the biggest na inya Meru ni issue ya unemployment hana ba kashos au ni barita mwata yo ntuko ende babura ire na power cienu ntuko bana abortite any appeal to make ikranto bonde para ba affected dirigari te quanto dina dirigari no gari dirigari na intobianto so che do dirigari on no yo ko yarengi kudoka nginto bianto nonto it is very unfortunate that inge di hospitali mo ba itangiri stima kwena pain hospitali ogoiwa ne itangiri stima hospitali we na maternity na mantoa maingi lakini utestima DSL na menyethete mabisa bakambuni ya Kenya Power bakaremoni kuolelia manto ya aboya bakajo kietalere kuandamana mwanko business yo antu bembe antu batiane barabara affected twina right nye ku picket peacefully twete mwanko office ne we Kenya Power maua na ere matu ite Meru to borie the naimbi so you wanting to bwana John na timu eku muno mtoto Gideon nontono kwa na ondas kikimani na kimana awe tukwiro tathiri nyameri ethatu maua na nura ire kwa antu thina naritete mukana kirima bisa baborisi baraba kuromera antu bakiitangirwa stima na kuboria ni barite ngwira babatire askari bakarite ngwiyo gari maisha yantu no gari into byantu te kwantu punishment na nyantu ringi stand for what is your right mtu yete kuita stima shia ku stand na askari atena right ya kuya mushoku kuita stima nai uwe kana kuyokura stima so ntura yetwe daiba tena stima nonto kuwa kwina illegal connection ya mtu umwe hiyo ni makosa na tutete kiria manto na manto ya kuria butumete anto kuyamishi anto tuku that is an illegality in its own way. Nikiripotera Weru TV kumembe bitawa Marion Karugi wa Naftali. Mubunge we Kro County ya Meru Karambu Kailemia awete kwina bata ya Meru shokaniria kanyuo konia wongele kubwa makareka yana kwithira bakigiana awete watho ibobatere kwithira bweri twira baraba kawatikana na maite ya ibo kenda kunyiya thina inoreti antu wikavira na mibira gaitago tumandugo cia kiwendo ore murimo yo mukingo yo kwirikana utabarikia nene kaunti ya Meru muthuri muri kigatumenyithitio na njira ikinyanirite Bobongwa mwekronde na kaunti ya Meru Karambu Kailemia akeli anterechesio thira ikigene kagitimena ikundi mwanya akibaguna na mbesha cia kubatetheria augite na ndene kaunti ya Meru kuna thina ndwa chekinja untu baraburi kuthapugitegerwa nikenda gutigera butikutana mbere so itumenyere akuru ora mathani atwere jukumu eu eutetheria akuru becho na ne ndwa cia micie gender based violence kure menyekana batu itu turegoro muno Kenya. Can you imagine how antu betu totigendwa cianja ndwa wathore mtu wote kire othori gakonene gaku wathoroka wete omwaririe antu ito mumuta akiara nino twingori miaka mingira bwererwe mbije ntiumeria kumuta mukoro kwa nuntu andinga ekobi nuntu ibo ba inyankoro kie batwe kwa itotige kuthanga akoro
na koro na abubo twende no ubwererwa Jesu. Love your wife. Amna bubu abuga thinengi ire kuonekana muno ni ana banini bari kuthaba gikiro iu ontubra bukongereka ndene kaunti ya Meru na tekoguro kwawe akiona mitigo ije gitana mbere. Early pregnancy. Kana gatio kinya form 2. Kena kana. Bugona matoe ya buiwe na twana toto nini mono. Yo ranka gwa tangwire ao. No dari anto batika bawando mboka baningwa. No chungu burande na buna twana toto nini. Itondaka. Kwe na ari baba inge mono bakwenda kugurwa. Ba approachi. Na igo no ote atera itondione mwari omunene. Weto bwaria no bwega. Na muthire nandi ni mandhigi murimo jo mukingo akagwajuri oku na antu ibai menyere kagita karapa utuma ndogo cia wendo. Ito the prevention please. Bara ina miake gwitangu beja iu. Ibai jora bakadithia wetu into to thithetwe. Ketha utiomba kuumiria. Ndio kagure twendukene na twe cheap sana. Ende tuga spread HIV please etathira. Itu imenyere tumwale unto itu twena thina na ndi twana toto nini buimenyere. Ngoje wakati wenu utafika, kuna haraka. Muthuri Murioki, Woro TV, Muteja Kangangi. Tugita mbere ni ati gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki na kinyete thokone ya Chera ira iretete muthutira wa siasa ati kawe na mubunge Patrick Munene bobo yete nyuma ya Munene kwithira kiendekethia kumumorwa kwa thoko enkoro ibo kienda kwa kanya thoko ya Kinendi onto Njuki areanite abwaki wa biashara bakethia bakiringikana ibabatere kwithira bakiamba chwerwa arabakenda ithia mbere ya thoko kwithira ikimomoro matimugambi gatumenyithitio na njira ikinyanirite. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki nekinyitie thokoni ya Chera wandia mogwe kiri gicigo mbunge giacu kegamba ng'ombe ekinyitie kwigua kiriro gia kari na nkinya ringi biashara nonto bathoko erethiete na mbere gwa kwambare ino koguo ni tutikwenda economy ya Chera yura ana kuri andu bakuga niyo ntegendaga thokoni ntendagia ku taringa mbicha gutina thoko Chera mwaka umwe na wasande wa umakiumia umongaritie Chera kuruthathe angate kugura abugo kagura ko na ntuma magachabara bani tukabagia ukagura ko angotegetagia kambandi. Gavana Njuki ariuga gutire muntu kana muringi biashara no moka thamwa kuma thokoni no nkurukenda kuthamirwa bantu atakumenyekana mugaru na rwaria rwa mubunge Patrick Munene araranenkanirite watho bwa antu bonthe kuthama thokoni enu utikagite muntu gakwira nguru na kunengera ciumia ciiri uthame nyuna kwira baria ni gwakwa taito ya baria kuona baria yandikite Tharaka Nithi county na ino wigite drone Muthomi Wanjo koguo ntiko na muntu ngungi kwinga baria akiugaga muntu akwenda kwinga antu baria access ya taito ni ambe arembe kura atuike governor etwa ina access ya taito acha ne wera antu mathame daino ni neo anoka geria ukarutaga ku kakioski ukaiga barabarani ukaiga mboga bo kanju yetu no nginya gwiche baitare nja mundu wa thoko matuga na lete kibao akiongera ariuga gutire muntu kathamwa thokoni enu mwanka kagita akara thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi karikia gwaka thoko ya kiugirie rekaomba kwithirwa bagitumira gwa kagita mwanka thoko enu nene yakwe anamukambura mugitigiragiria anamuka ndumithie ria muga ntumurumithia barankwiraga mbere ya barankwira gwikara ntetekera antu maria monthe marari kuria thokoni mathamira papa barabara ninja ananyamwita gwa Chera titwa Chera ringi akiongera Njuki ariuga thoko eno ya kiugirie gatigira antu bachera bagwakirwa bwega na bakuganirwa na tigo gwaranenkanira wira ne bagutigira thoko eno na nkinya ntura muturi iri na ruji rwa kugana kintu kia mbere ya consider thini wa temporary ni bantu bagukinya nthi na nkuona nthi agukinya ribo eno no tutembega ni menda mbuchana tiragita ni gukururia njioke mbikire maramu mbikire runji ni miringe rola
kenda wauma barabara ni wakinya utigethwa kwina ntaka bwakairi iguru nwanginya big sure tikuringwa ni riua na tikuringwa ni gintu gitagwa mbura yaura tukena kuthimira gwaku wa muntu antu mara 147 metro mari bakuthi thokoni ungiumba gono kuthamira baba ni mweri wa Novemba kana mweri 11 tuthito wa December. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Katho cia mwanya muno kiwe Martin Mugambi nonto bwa riboti una kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu atonekanya kunogoka nini enduto chokera imurimi we umenara kiume kietu kumurika urimi bwa mbabae itunda rika ingiri onekete kwithira riteyanilwa nene ni arimi baba ingi bakionekana bate kwithira bayukuma urimi bwa mbabae no ende murimi umwe na rietwa Robert Kiremana ithirite akitheremana kuonekana kuthara bonene kiurimi bwa itunda rina rarwari onetekanya kwithira aitutariria siri ciawe kwithira kiombana kiurimi bwa mbabae na kuombana bonene kwa nkulukia miaka 10 irethirite ayetithia na mbere urimi bwo ike murimi we ume yechunje kira tubanganiritwe mwandiki wetu andete kome kinywa nyuma ya gaita ati kuraya ugeta kuraya. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandukene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na ni kwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria ende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Welcome wherever you are. And Marmoush, room to shoot. He well and truly did. It's an opportunity. What a shot to Seno! Tarkowski! Scott's got to be careful. Bukayo Saka! But it's Salah, and that one delivers! Never miss a play, home or away. Stream all Premier League games live on Showmax. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mwenzeni wait. Bei leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Gakwatu ageni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu kumane na kiuria gietu kiratukuretie ntuku yeru ari ukonia maoni yaku yariko igururegie mauri ya meru ya bonus ya kimera kia mayani rikana kwithirwo kiaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 2357823578 na tukethira tukiamukira gicoke ya kuno kithoma kumane na ntumirira chithirite chietu kinyila mevenetu ya nthetu kiwa kuwa ni bundi mwarabu kumanteretia meria Kongo kuwa Hewero TVT prices this year was not good, so the government should streamline tea marketing to assist tea farmers, and then tea factory board members should improve governance in the administration. Owe munene kumanteretia kadheri Kongo kuwa hata tea factory iko chini government warudishe pesa Bogoria kumanteretia marimba Kongo kuwa Eluweru TV, mimi ni Karanja kutoka Imenti, bonus iko sawa. Ita nambere na kuithiro kiaraniria batu na twatiri tukwithira tukithoma gicokia gya kuobragio tukinyila mevenetu ya ndeto. Tuchokirania ati kiumia kietu imurika urimi bwa mbabai. Inya kethira anto baba ingi bonekete kwithira bete ya nili urimi bwetu ndari Robert Kiremano otariria siri yawe kwithira kithirema urimi-ine bo kwa nkulukia miaka 10 akiye chunji kia murimi we ume ureteri kome kinywa. Urimi bwa matunda ja mababai ni urimi bwa baita muno no iburemete arimi baba ingi ota uria urimi bwa ntunda cia miugu buremete baba ingi no kuri murimi umwe umete ume bakuri murimi bubu. Robert Kirema ndi murimi wa mbabai na mwalimu wa mbabai. Inguge itete miaka kithumba na ume bubu ibubu mutethete kumenya ati uria mababa ejendaga ikurimwa. Ithitie for more than 10 years. Berema ikwithwa ndi na knowledge mbabai na kwerewa imbi ongwa mbabai kwenda murimo juiku na imbi challenges ire tukurukaira kiga murimi ungi akurukaira na ngachierewa na nkaminda ikari gutumirwa na arengugino ije ya kulima mababae na mbiri ya biashara ingi ya kuthura na ira mbeu cha mibabae nasari ingutega ndona mbeu ira tukuwea watu ria arimi
ndirimo ni kwithirwe na ndume akiuga tuwe toketera mieri ethwa ni ithatu kanena witegera munda junthe ukithirwa indume aki chimpinde ori tugwita mbabai ki mpinde ki mbabai au ni omo tu selectera mbeo ari kiri urimi buburi iburi kuba muno tikwithirwe na roji na ndi tathai tu na challenge ya roji muno miuro yetu ni omi muno na tathai tutumaira roji rwa kithieno na ngwitikia iria yonthe itina roji nondu nandi urimi thabu bwa Nazarite uti roji utibu bwana kuona ura ikukarata kai kwenda kuma so yatuika itina roji gekarigwa angu gejiri ni urimi biashara ende biashara ya urimi bwa mbabai sasa nontu tuina thoko kwina guribagura mbabai babengi na taije na ndeto rimita Soro Sunrise na nio ekwendeka huku so aturi na twinayo so ukethirwo kienda mbeu no uturiungire na tukawe mbeu imbega. Anthony Aweru TV muremi uri ome na kome kinywa. Muchemanio yoetumi yobwethikite kienine kia michetho kia maua yukireta mwa wa timbaru are MCA Duncan Kangwana na sisi wa michetho Elias Murega moroto yo gikaro kieywe kwariria nkuchenira chiethirite irio kwa kaita tiegie kithaka kwithira gikio kwa Kenya ni antu kiumbe. Muchemanio yoyo kare yakwerio chwira ntaira nkuchenio ibo kienda kwagirithia kieni kina utiira mbeo mbithi bakwithira bakigunika kumania nakyo. Mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi gatumenyithia cho na njira ikinyanirite. Amadia kala nyona idara nkorongo mukana kiribare bayite kithaka kia muingi ya kini kia mawata kio mawa stadium kishione kio bunge kia Igembe South tonton tuko stekuraja miunda eu gasogwa kire thirikari ni kienda kieni kigiakwa kwena ekare njira sienda kana stadium yethire reo na twolele kuringana na history stadium wika yarirwe ete ano yana na turenda na batu burato kwenda kwera antu beto bembe stadium wete maoa wondi stadium wete Igembe South stadium wene region yembe yo yonde na ne nyambeno yonda ne meru yonde mantu yele osokie kana tuyire mantu yana osokie kana twathiatea nonto ya kwethira tusokie into bya muingi batu twabiejira nteto ciitiganiritwe ni muingi kiri kuthikira maoni kuria kuthithitwe ni mabisa bathirikari ya county atongeretwe ni MCA Duncan Kangwana minister wa misetho Elias Murega na murungamiri wa ngirwa miunda na bangi ya mwire ekinoru kethira tutaumarire to defend anto bari bagwaka ndene ekinoru stadium lakini thaa hizi I can tell you tombere ku ensure kieni kira toge secure na ikyo tukuona kieni standard thaa hizi mao wankwenda guchokerio u ekethro toge establish ina point emone joketwe muntu kiumbe then we can assure you kieni kiu gigachoka kiri muingi ukethra kwiwe etete akayukia taitu na njira cia weru kana cia mundune tugete niwe monka gotiri monka twakishe bire bya muingi bikwa byambi bya muingi na itukwenda kuwa o otwe tukathanga tutangite wathanga thirikari twaete niwe monka twete atia tuchoke bire bya antu tuchokeria antu bithire byao wirigiro bari nabu akaribonthe bagetikana mubango juu ao tore kwita wankele nyone nio stadium yaki na stadium yetu ni aeka kenda na nusu stadium yetu ni aeka kenda na nusu okay akolelia araura kieni gekere ne kaithatu kowe kaithatu na nusu sietete atia sietete anto beto tete keria stadium mwerewa nare murungu ete kamwete yoa para baretera bamiromba ngavana na raisi atoa tuturani tuinthe stadium ya iriwa mwanka yayo
twere anto bae notice barito interview kuo bare gorito bate toranto tonaneru stadium ana bana beto bebona ko cedra ito kwenda uloi ito kwenda na kuigo kumenyekana nthiguru ya Kenya antu ibaijikene na wikia magamba kotini ne bakiregana na untu tabu bakiuga gigotetera akisiao ese baru standard ye bu the standard ye uma ti standard ye ya benja mukuru batura bakubuthie no thi barabuthie bona Dennis Mugendi Weru TV muciini o Maua kaunti ya Meru. Kariba kia muthekentere chia mithoro iberekereti muthoro yo kia tongeria barabathuri na kura abakiwa atongeria baibethirete bebateanilia na obautatira ibolotete MCA Kinothi MP Kareke Mbiuki na gavana Njoki bakiwa oti ugunibonete kumakebo kumabayo kiite kithurano bia mwaka ya 2022 Martin Mugambi gatumenyithie cio. Jumaine mwanka kurikia iri atori bantoria kia mutheke wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Maraba kenjaga barabara ya Ntorenu ira bakuga batwikirite kangata murimu egego gutari gintu kiomba kuthina mbere nturani eno barabara na tusembe tumibangania bo tukumba nuntu atongoria betu tukubathura batwiri ino barabara baithondeka nywe ikagendaga nywe gute muntu acokeria no umwe mutongoria kuma munini mwanko munene gutu acokeria gutura ithiriria ndawerirwe oane bikibiki ndauneka kogolo ndatwire gwa kibake na riu kambokire nkiruaga kwenja barabara eno na nikenda tomba kudijagira kuongi atekeje kunikira kogoloku tumanite ntumwa kiringa bana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki bakiugaga bamuthurire karukiri kenda kubatethia indi mwanke munthi baturaga thinani ganyo ne ntoreno nkariganirwa kariganire tweti twaraukire 12 onani omwende murungamirite kura akeriganirwa atenda dijago tukona mudenyangi okagianto mero manjoke mate kwana barabara ya kia mureke ni maurire makinye kia mureke endelea turombaga kura ni atuonaga no rai no ate gutwanda tukumenyero ni kamero magire njereri kana ni kamaurire na riu tumubatarite muno no ntwa barabara no kinya kirimani mero mara mankirwo makiona ni metu tukaumba kwirurira ingi no ntona mai ni maurire katukauga mai ni makuona atia tiga cia Njoki bariuga MCA wa wandia mitheru na batikinothia metho nturia kia mutheke atiriga kuringua bagituraga kumuririra tagukinya kenothia atana ukana kuraitha ona mauntu mama barabara eno na riu ntikumenya buri eciragia na nitukumwira riu eciririe barabara eno auke atuthondekere da 12 twauma tukina ne batikinothia riu nitukurigwa kagita gaka ni kwaurĩrĩte rĩ tũbatie kwĩrwo tũkĩmũbatara no twanjĩra ta ino tũri baba mũthũro wao thirĩte bakwithũkĩra mũbunge Kareke Mbiuki kumania na ntomoino bakienda Kareke Mbiuki abekĩra stima na nkinya kũririkania gavana Njoki kũbarĩmĩra barabara eno na baraga ni kunja barabara ĩngi kana bejo twĩkĩra stima 2027 avai twauga na tũtĩkamĩra nthigũrũ kĩbera nĩ gũchĩ kibere ni guchito twakwera nagwe Kareke oririkane no tugweterete 2027 ni muda kwaku kenoria tulioa tuteba umuo na ninda bangite riu tiga riu antu mama ninda bangite mbuke nduthe ningwa rira no nire nkugwa abantu bara ndagwa ngineciria mbuke nduthe ningwa ntigwita nayo kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kongina kuni ati Minister wa Kimade Ndwale na tumireti ati thirikari ikethira ikiluamira ngarama ya nabare barabene ubatikinyetie miaka 18 Ndwale na ithirete akithula ati kie kurunkiri mana ya tandatu barabatharimi na twana kimieri kende kulokete rungurwa mubango ya SHA akibongiri 48 ni batikinyithetie miaka no Rais Ruto wete thirikari ni thirete kiomba na bonene kimitaratara ya kwagirithia kithomo kia university ini nkuthuranirite riboti yo
Nesta wa gimaba mwere adendua le ariware barabanini bakwe watwana bakamukero tungatabo gimakaita kwe wa notheri akiwa ndene ya mieri kenda ya mubango ya shaekro baraba yana Girimana ya tandatu ya 27 gana rimwe ya 55 babone are banini. Today, Your Excellency, in 9 months under Shah, 627,155 mothers have delivered in the Republic of Kenya. Our delivery is about 1.1 million. We covered the mother, we covered the whole journey, prenatal, postnatal. We made her she deliver safely. If there was complication, we took her through cesarean. We followed the child. We followed the family, 627. And out of these, 41,000 of these were teenage mothers paid by Social Health Authority. In fact, all teenage mothers in our country, if they will deliver free. Because of the experiences, because of the lessons learned from the Linda Mama program, we designed the Linda Jamii program, which was an improvement from the Linda Mama program. So Linda Mama was good. Linda Jamii is obviously better. Ndwale ariwa kumashaira ekwegunete ya Kenya milioni 17.5. Today, in 9 months, since Shah was formed, Your Excellency, 17.5 million Kenyans visited health facilities. Over 10,000 health facilities. Of these 17.5, 12.5 million Kenyans accessed free primary care. Ulokine tete mubango ya Linda Mama. Linda Mama reimbursement rates under the defunct NHIF was as low as 2,500. Sometimes 5,500 per delivery in dispensary and health centers. Nwakiaria rais wa Ndhioro ya Kenya Ndagitari William Ruto ariwa kuma bareta fadin model ke universities netethereti okeria maskuru. Through decisive action, we strengthened governance in our universities, restructured financing, and introduced the student-centered funding model, a game changer for higher education. Scholarships and loans are now awarded on the basis of need, ensuring fairness and equal opportunity for all Kenyan learners. Wini Kingero, Wero TV. Akariba ntereti ya yetimene gishikone kia bore ibe yeti ya mote dheri ya njia mwenteri ocho kaniri otoro nyuma ya mutino ya monki. Yorajo watiere joa ethia nyumba imwenoti ya muntu mwe waji watete otoro bwawe kima kithayo ocho kiankatho kia tori nontobo batetheri ya kwithira baki wathambete tia waka nyumba. Ingi akariba ibelete mukweke mubunge redekire bakiwa na ithirite teanilia buruntura eu ya brato tarirwa igakimutegi. Na Mwana na Roho Mtakatifu zikae katika nyumba hii milele na milele. Mamwe maromba makurugura nyombe ya familia ya berero na mtumo gukwira ku neni nyuma ya tori antu bawendiwega na atongoria mwanya kuwatanira na wikira mutige turoke mo waka nyombe no family tuga katu sume kenda turarimirwa muchijo okidharima father kidharima bikejo kuruka theni family kare kiure yene atagweteta so tuga ngwatarure didi twenjega katu kwatane na baburi kenda mataja kumboka rwega apa antu baba bonde ibategerete njara chia waja uju ibagerete ganto ka waja uju bigiro no bala ali berbonde boti kanisa achore wanasiasa edbu bwega atongeria aturi ote mundonde otegerete njara we gitate yuko kinyane ajo uju ikiathokera gukuyirite bamwe batongoria na baraba menerete mujumbe wa bore mugambire ndikiri bakiuga gutire mendero aruthite guntu guko na kuma gutonya gitini atanoro akarithia karinde barutha public participation bauga imbi bakwenda 2017 daito na miaka 8 miaka 8
Rendikiri atarara dite public participation. Na baraba thomete sheria jauni baraba thomete article 10 a constitution na gintu tukuita section 27 ya National Government CDF 2015 Amendment Act. Iriuga mbere MP eta kwa kirasi. Mbere MP athugani na transformer yeta. Mbere MP athugani kira igikundi kire kwa mbecha abati gwita ntwara kirwa everyone. Akaboria ri inabukonda toka kirasi inabukonda transformer ija manze gwatagitate wategera nari location to na sub location inya watega sub location ichionde utikinya imwe ina ubitie cha buchibu mami betu balimo mongana ala kathuine kironya na ale abejite kudithiru ndu baja kwachibu ende na ndere cha buchibu nowe ra kurukirire ai goro ndona kuma ugitimene gwita monga kiringo abaitite mbeca baitithirie barabara imakana ni rongo barabe national government na gwabaitire antoi ngugi 2027 yekinya na guboigwa ndaringa karubeta bethro baraita bagwita ngugi hana barethro batiraita ngugi bagite atia bebere twenderete sawa tikwenda kwaria mantu a barabara no tubugire mukathithia na bugekira rami atweterete sawa tweterete na yunda ugire gukira gwikire rami obo tubuge abo kumaka kaya mwari ni egere rwerata nimenye ni egitere ni etere ne tigwatia kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripota ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi Akariba rwa Kinanga na Karukuroni ntere cia marimanti bethirite betariria kinyamara kio kumanena wagi bwa stima bari wa kuria mundune kwithirite gwituma bakethira bakiremo wetithia na mbere biashara ira china umbani bwa kwithira ikiringa jeki motoro yo onto botomete bakethira betie lwa nyuma bonene bari athira wongile kuba wagagia kithomo na inya motungata cibitarene kwithira kiringithwa bonene Paul Kabithe na andikithiti matheta ya Kariba Kariba Karurukuni na rwa Kinanga wa dini ya marimanti bakera makikira bakuiwagia bwa stima ntereino bakera bugite kura kongi wekire stima indi boyo kubaratiwa bathiurukiritwe batona kinyaga kubamurikira ndara to na thina stima mono kwajira kwekirwa antubaire batatu baikirwa stima tutomba kunda stima twende ya chekirwa ndara na chekirwa muchiumwe antubaba ibege jibo gaji chekirwa muchiumwe so muchui wekere twintu muchiomo gake na kaninti po bange batestima tienda na inya mono ku ndara na kakirangara yonde tende chiajire ikuchiekirwa ndara kanti ka ndara chete tiabo kai bastima borabo ugite bwithirito ebori karonda kamutene kakiri mantu mauthi na mbere nterino ni inyozi na were mbinge mono chumba utunankera mbeca na tukebandika tio twingwa tukera tayro stima tanantorani matorani tiku stima kaninti gake toira tikanti ndara na kundo stima ikaninti kundo stima tindara so ndara yonde kero stima no tutwena roye at least tutetherinya gwira ino twina cha business chori mitobuko na twina bori mini wakwa na nderiwe ntikundwa indiaga no wana rwenge rungo rukenda kura nguku tukare nguku ndi nyomba no ntiuma ntiu rwenge kai njoka muyo kinya njoka mwana wengo akenda kurutha assignment chukuru no urongo no gatochi tutochi tunukwerwa ituta chora ndarika chiri datu kakathira mwangi Kitonto barutite mbito kiri mujumbo Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kuthungira Antonio Bohona kubekira stima ni kingo bomba gukira takora kungi kaingwera mujumbe wetu Gitonga Murugara please ririkana kurantu batigiro bainge mono ndara kure mabura ya chore tombere kana barabara tukundu stima itware mapuni ndo kitutombo kinyeru twende baraba kundu baikinyanta 20 mbuga nantu 15 kuingo muromba please na toririkane aya twekere stichanjithi muno ngatumeaga tuthiwo marimanti na kuma kuthi marimanti gontukuraya muno ukaenda kuruta mabaro makuma kwena ara kutumba kuruta no tukabindu thiwo marimanti na kuma kuthi marimanti bantu araya konko muromba please na ririkanere ya ndara Potera Weru TV kumantere Tharaka bitwa Paul Kabithe Katho cia mwanya muno kiwe Paul Kabithe kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chieto chiantukierwa ringa kwendera kaitakia na tukububweya uni betu awini wa kingeru na muonanilia wetu wa mathithio tukubwerwa reo Kari Purity Richard